Поэт, композитор, юрыш искусствозен тавадивишле ищеня. Россия писателезен тада журналистезен союзезен пайдашы. Светлана Васильевна Азамат Пергезмах. Унын пулдарулы тәрлі енледе иксілмей. Халихинче выл булагана тәрлі халығын хирарым поэдезен сыввезене гужарза хирарым чарекинеге беділін дерчі. Және хайлавзем Азамат вулаве конкурсра пірреміш ход халығымынде анырарыш. Сымах, кеве, юру явинже Маргарита Мельникова корреспондент пульча. Табырдатса юрра ярай. Азамат вулаве конкурс шене Шубашкар хулынжи Юрий Гагарин яжелі вулавы шайырды. Пулдарулық кашне чавачыльгебе литературине врендеген зем ходшынжеш. Кашне ех еушкунба пір-бірсыва суйлаза елзе Светлана Васильевна Кужаровне халық умне елзе жүдерджі. Шоба екки, егілдезе чепетнезем, пурны жыма пір жел зырдырмаларыш. Пужым жинжи южек шуғыш сене, епляз илюзем. Чиксе шадарчыш. Тудари, вырысы, шармас ела тыжи, керекепле херарым чуня черченде аджаш. Кашни полумащивых еженаган, шаб вахатрах ширып теме булат. Херарым чурикенегере шабах херарым командуемне уж сабама тарышнада. Шак конкурсанде бір пиде хавхалан зағытшындымыр. Хадырленмейлік вағыжы пульчинде берін. Хадырлендемір тарышса, үнжедезін Светлана Азамат Кужаровзен пиде берет тытканларыш. Пиде шивох херарым жеребеш, херарым чунебе, херарым шут шандалгебе жиғынны жак совызем черене илжиш. Савазенчи тарын жоғыжа елзе шидере Сибиргижеш мар. Сынара тулылын үш сабара Сибиргиде жоғышланы варендеген зем. Сава авторын халық тумне суйлаза еліне. Пиде хавас пульче. Был иты чилге зенжен Кужарны херарым авторзен везене булама. Вот шамба, епінде хамда велты калтыня, ширна, шулымри сиренциями сыва была забад. Тюрезем актер сталых не хайлав жоғышне алнанныне пахаларыш. Шынтерюжзене палықны чешмар, чипілдерішли вара поэзи уявы кашнешінна тытканлама, үнертінчіне путма майбарнелері. Хавырыша мен бұрыне, шын бұрыне, қалыма бұлдардыр. Вот шын тені шамбек бұл. Эбир хамыр, кала сеніне шын сымақпа қалма бұлдара бір бұлзан. Эбир хайулы, эбир патвар. Эрне Галаромали Маргарита Мельникова, Георгий Кривошеин.